Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali minan so no tindo ojre ide gbibo eton la gokona mi bon nando hode na mado ganon le awufie salon le mẹhe nu kundo biale asupwa sipo le wendo etindo tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to goflame pata. Me wana ojre mi ton to egbe to gbe susu gege wenu na tina akpa Awéto Ogbè Mandopodo ton. Bo o weta he me akpa Awéto ene lo e ton son ti to wendagbe Johanu ton ota ton afo konukun ene. Ohia dole Nugbo we nyendo hlan Mẹdepope hese o hoshe boso yi mẹhe domi hlan se tindo Ogbè Mandopodo. Ema na bio we dida me ba ṣigba eton son okume bio Ogbè me. Bo walo dagbe mi ton de tin na lo tinto na o hota he tinto yewe holole me nando munu kun kese je nu he me klonto Kristi Jesu to didona mi bon weta lole me. Bo egbe mina tendo o Nugbo logo etewe yin Nugbo lo to dodina nchele me mmolo Nugbo lo yin niche tade na titane niche podo tade na Awéto yin mwehe ye dayi he masona dioba oho e kodai bo e maso singan dio he nepe matin bona lile temena bo ya hemi yemi do nino Kristi Jesu to Ogbè Mandopodo ho do to finero bo jenu kona podo Nugbo po e ba ido mlo oho de ko tin bo Nugbo rai bo eta ido mlo nyoyo de voawa bo ye wato oho ogbeton de vozirai bo ni mi ka kombo chan mina mlo esumo do Jesu ni do holo do mu eta wutu endo do mu minwe do mlo jre me Kristi Jesu wa igbate jre me jule Yesu te to aigbaji bo jre ene no me jule he me ton titile yegbe ra ye ma yi ntoli yele ko nyon oho o ogbeton he mo se na e gun owe ma eton iroro tora poro osen awo he tinto o alenu hoho me bo ni mi he ai harego mi na moro edo didora edo mno to alenu hoho me alo pare we mi mo Ogbè Mandopodo mo amo to jre me yen tinte di he nya lo alenu yoyo ni we to didoro mo Nugbo de vo so tin bo mi do na yin we do dọmọ na e do to Nugbo me emi dọhlan e do Mẹdepope he se ho emi ton bo so yi mẹhe do emi hlan se tindo Ogbè Mandopodo e ma bio we dida me ba ṣigba e na ton son okume bio Ogbè me we ni mi lim pon do hota energy
mina molo nwe Kristi Jesu to dido to flen lo e ma ilo molo ye ni yise ponkere e ma ilo ni lo no ma o kabi ye jimi lo akun ye ho wen dagbe ton me abi de pepe me nwe to dido flen lo kan chicha mi ton kan chicha ovido puro poton gbeto lo puro poton podo chiwe epo uwe to hi dido hi ato flen ntoli edodo Mẹdepope heye mi se e ma do mi wo yi mi se le e ma be mele puro po Mẹdepope e ba gbeto lo puro po we wa ye mi do mo to gbeto yin lo puro po mi ton me lo mi do na do kan chicha mi ton podo chiwe epo mi do na bai nwe ro yoro ye pe ha jiwe ewe bo mi pa idego nro pàtàkì mi wu o Africa tole mi no ya wi pe ha jiwe ewe na lo singando mo ason na lo mo asu na lo tindo atokun aigbaji fiton le e ma yin ye pe ha jiwe ewe ni lo e ma yin ni lo Kristi Jesu to dido to flen ntoli mimi to nu kon yi to yeho wendagbe Johanu ton lo me o ta chu opo afo konu kwen ne lo monke Jesu so gbọnbodo na e do mo nugbo wenyin dọhlan mi to dìndin mi e ma yin mi mo ohia wutu ba ṣigba na mi ni du akla nẹlẹ góhò wutu we mi mo aye kota ene edo hia ro mlo dìndin jiwe ewe lo chevo na no din jiwe ewe he you know do alote na nu iwa meton le to o kwegbe kabi igbo je to asome bono na ipe ha jiwe ewe e ma yin mu na hendudu apasa ton wa mu na hendudu gbigbo ton wa wo ezunbo ni mi goje o hota tintan lo he yin Johanu afọ ota aton lo afọ konu kwene nukon ye ton do dìndin lo me we yena se yena se oho yin ho ton bona so yise do bon mẹhe doe hlan dali me wana eye mi kele abi reze do mlo mi ma gan do mlo mi to chijela bo to chiwe yewe din na nu aigbaji fiton le kere bo mo hun gan eni wutu ntindo aswea ntindo asonda gbe ya mi wure alo we mi no jiwe we sento akume me sento mi no plon nu me mi yewe no gan holoma eni lo ma we hen hun gan wa eni lo ma we hen me ton son okume bi Ogbè me kwenu egbeto idin jiwe ewe bo je labo kan mi oro be anyun mi oto be nko che yin kan ra ido we ma gbolo mi na we holo tero ete aju ma nyun bo ma nyun ete nko nyun da ibo asojuro ma nyun logo ene wutu afodide ne lo we no egbeto sepo okunu afodide ne lo we no na juro je egbeto ogbeto run anyun lo nyi ho na meson okunu si e ma indide nyen didoro se reze ni amase ya be wenu ya din bo dam lo na do mi mo de hiawe ka be na he bi o we ma gbe we ma we me wa na hia hode be na ho lo na kande jina we ka be na so do na we reze an se ko do to epo reze be na kande jina we ro o mo gbe Mandopodo ro ye de mi ton son oku me bi o Ogbè me uwe ni mi to nukon yi mi na mo lo meme sunde tin boyi nu lo wa to wewiwe me yo yin ko eton lo Zasé tòkuẹsinyantọ
Bon, et c'est l'homme là. Jésus Christ donne à joie bon. Fille et tinte, toi et ton Jẹliko. Oui, t'es déjà l'homme là. T'es même menti. Et qu'à son beto gli. Bon, t'es bail. Et réa tingi. Nandodi. Et réa tingi. Autant en toki pena mi ehe mina moto we man luku ton me yewe ho we na gbe luku ton otako e weropo afotintan jawo. Zasé ehe atinji. Bo when we ehe atinji. Chrisi onye lo mlo mele to emi di. Aha. Oho lo kondo popo oho e dodo. Eyi mi di jiwe we nugbo mi no mo. Ṣigba était wutu eto dini on les gan eton. Bode Jesu so gbonflen e do ni lo. When na Jesu je ofie lo eze nu kundo aga. Bodo han do mo Zasé yawu bo jete wa na yen na je oho to egbe. Hallelujah. Mimo wa lo Zasé ton. Nde ma kwe do amu. Tòkuẹsinyantọ wene ton la enu do adokun mon koton nugbo ni mi tonu kon yi to tan lo me de Jesu je ho eton gbe de mede le do ele yi to dan do ho me do mlo aso nyina kan wa to me nyina kan we ete Jesu na iba to ho eton gbe bi wo kuno ton se fontite bo eje nu he ro nyo okunu no de tananji to Jesu Christ sinu kon do ni pon atokun mi ton mi no mo na mema tindo ndele bo ni mi so yi agojije ro yi nde to Mẹdepope si mi no gojo kun alo pade bo ni mi konbo chan mi no mo lo ke mene e ko yi mede bo to gando bo to jiwe e we din e ta iri oho mi do to wene ndogun ko lesinu Corneliosi podo lidi podali yekoyin me sento jiwe weton ṣigba oho de do na ton son babade bo yero na yi holo ona yi se holo de do na Teresa ena gbonvo na de do na juman e ma ndo polo na mele po we no ro oho alenuton heyin meton titi podo jiwe ye we potenti we ni ayin se no bo agbeti bo do budi si okuton kabi ano findo gbero pona ajowe mi na ku imajan ku meme sun meme yonu na do na we lo o tadena lilene tonto ai hatu me edido hiado amo mo beholo wa dona jela adona tinjre kuna tinjiwe yewe nya ngambla no amblanu nya masosi ngambla de na no borando nyo ambai ntoli mi wa gbeme mi wule cho me lo pogewe e ngbe to soku me lo pogewe wenu me lo pono gewe no dido enelo ezo mo to taji lo mo be to lo po de yin so de yin yewe no so de yin woli so de yin muselu aho ason atoto agumeton so eduna itinjiwe o na do alenu ho eton podo chiwe o po tachiton eyin ji uja o bo nde ma klon leone ni lo mu chiwe we so de yin tòkuẹsinyantọ melegbe won ni so de togun lo pli do so bo teme lo fion bo teme ma su so de yin megli so ale ogbonu ni le de pepe ma hen do te ni singando mo Christ Jesu bona do yi oto sin oho si holo yi mi di we ni mina wedo glido mina hwesina kem mi loro mi to Akpa Ogbè Mandopodo ton Akpa Awéto Ogbè Mandopodo si okodo bo mi do ene lo mi zedo ai podo o jre
he hwa kwe kege de gbeto lo pono ge na tindo na do no idin oklu no tori wa lo dagbe bo ete otu e kana din oklu no so de ekodo adokun so de ekodo nu gbe me fiton le po so ka bi me mi ma so do ye do na idin oklu no e ma ina ndo yin dudu Akpa saton ṣigba na do yi oho gbe ton lo he na yi se me bo na de me ton son we dida me bo so de me ton son oku me bi Ogbè me uwe ni ye yi ho lo bo mo yi ye din ti we Nugbo mo ho lo yi obu oku ton ma so di me ba ehe o oku si bu mo no di me ba ye mo so di bu na ku ye mo so di bu na ku bo ni ado budi si oku ton je we oku gbero do bu na we yin na do bo yin yi se no bo no church bo baptisé bo baptisi bo du communion bo buku ton gbero di we na do ayo me da ho asun gbepo so wole ko iba jiwe we so wole ko idin bo dore ni aje flen ni jire de me de pepe ma tinto flen ga izan me na fon we Angela son dozan tweji bona ve ona do nwa oto dide ndido na wero e nwa gbeche lo di oku si bugbe no di mi na we si gan ba ido adoni ana be hui na hode wo wa iha to mi sodo baba we enyu wana mi na no se na no mo mi to nu ko to na no mo do mi tindo jire na do din mi bo ni dindin hero e ma ganje azongo e ma ganje nu gbe me fiton rego gbe yin lo gbe Mandopodo to we o enu hunde na mi walalala wenu ya ho ene kambio Nugbo me kwa iha Nugbo po nu eto ale ogun ni na wele engan to ye de ton e na ye ze wa iha to we bo andi do o to ngbera yi ngbe lele rai wa lo yin kan ngbera yi njona we nze wa do afoto enu ma so joba hihun de be no kwa fun ha mi egbe ngbe ho eton wenu ya to dido Nugbo egbe mi gbe ho ton boto mo do Nugbo we de len ti bo ni do mo Christina do ohia we do gbigbo mi to tin bodo ye poto flen Nugbo adasi no fle mo nkoton ntoli beto no mo foto e de ton manyin de pepe ton ni e na jire wo podo jiwe e podo te bo eno mo do ma o kere we yin ada von bobo zon wo bo zion wo kere me wana ene wutu eto taji do anido o jire dagbe he hwa kwe bo jiwe we po boni e ma yin brawo e ma yin brawe eduna yin walo na me eduna ya cha dagbe na me bo ma nklowe mi yin gbetore bo akoto haya bo haya nu to iwale pono to cha eyo ni aje abio kan chicha ni ro me pojiwe opo eso on vo me gba eso on vo me to eso on vo me da bo ni we gbigbo ja ton gbigbo wiwura ton pele pono sendo bo chijowe ton wiwe ton nkun mi mo ton je nume eno yi teme to meme bo eno alezo asisa dona ton na mede vole ntoli o holo we anase buna yo ale nu ho cheri nhe ho ye okuno sinuko ndo he yinu ko ton do boku ton dibi yinu ko ton do so nuendo sole so nendo kwe dendo asu dendo fi nde timo wedomi nka so church nka so ma usento lepo nde wedomi bon wa dewe wa do ove huhu mi na mi sin wo so do e ve lo hu me de pepe me ni wa mi de na so musin bo fe ma bo hu ba na lesun asisa he na sa bonan asisa to na ton na me de vole ma so yin kan ba mi bo mi ho de ono te fi baba mi do ndo e to jire me ndo ndo e na alopare agoko na mi gbon to egbe to Akpa Awéto Ogbè Mandopodo lo me bo yi mi do mo mi do na do jire o tintin we wenu ton na mi de cho
mai o to pome me do pono ge na do dinwe mai na do dinwe na do dun na do bavo na do dohun na do moto na do dun wa ihun eton le hin ṣigba na do yi oho hena heme mo pe Mandopodo ro bona de me ton son we dida me mo kede bona so de me ton son oku me bi Ogbè me bueno yin ho me ton titi enu ya le nu me ton titi nko de baba to Jesu sin come me to gbeche sele sunu ya nyonu ya ogbon to ya kunu viwe ya to agoso ne lo gbe loton bo ye ko to yi se me ṣigba mo do kan de ji Ogbè Mandopodo ton bo buku to no die baba pe hai won ai hai ton dai na ejro je na ma ni mo teme na do dinwe mo je cho yo wule cho na do eheyin obuho eton na do zezon do afol to eglin gbenu na ro kan ho wiwa le biowe do gbogbo ton dali wana so do ho na yi ho de na yo hin atsuchi ovile asi de asuko kudo bo yule chwe to vikon bo eyin to klana ye de na paido ye manwe ho de do o ho gbe lo ani hen yese na ma yo suni kinjre na we na do idinwe mu ntoli ni mi mowe iro mi ni dia hota won ton jenu kon nu epo lepo ina na mi mowe mi mo lepo ngo de do ni na ijro je ni pe hawe na ma ho na yo ho Ogbè ton na ya sisa na sakaka so igbe ma fo ye ni mo ison de wa to Jesus sin come yo we ko yan supa sipo bo kon do lo me ko lule bo e ma so to gbe de le ton se bo yo wule awu na do sin do jevo baba nhode do to sun lome to nyon lome ani moteme na do sin do pe aye do poropo eton le na do gbe ho hinaye gbe manvo bo gbe ton sin kan to gbe ton sin kan jo gbe ton sin kan so yin bibo gba bo po ninu eton to asupa sipo e na so ado vivi hun kan dide ye te do dai jomiolo ni diye mo jomiolo ni do adoto ye de jomiolo ni moteme to ye de pata to Jesu Christi sin come beto he ko yin yawe no abi woli gan bo ese o lo o esi so we nu oklu no ji gbigbo kuno to he vi unu e dido ni ma so nyun kunja pa ene mene yo he bon to sisi ngode ni ma ye ni sekere blo baba ṣigba ye ni mo jre dagbe na do sinkan do idinwe mo na do kan ho yo do gbogun le gan ma vo etonji logbo na do ton son we dida me ati na do ton son oku me bi Ogbè me baba to Jesus sin come kwa lona lo puropo mi ton lebo mi ude ako na droje ne bo mi wa ido bai wa lo mi ido ba cha mi ton baba mi ma jo no te to fle mi jo an to nu kun yi de me na to de adodo o sin gba lo ku me de bo me lo wa emi na me lo sin ena nu sin de ma hu mo gbe de ba na lezo asisa na saka igbe ma fo me nko de asisa to gbe to do propo hekodo jire o dagbe do dina o Ogbè meton sinu kabi na do sepo we na lo nyu nu adro gbe to lo propo ji ye ni mo ido go to Jesus sin come asisa lo ni ma hulo asisa lo ni lezun do na bo sa yagewaji sai huwaji sai huiho sai wezewe to Jesus sin come hi ho he no kwa fun ha me bo tu kla gbe ton le no pon me ta ide agban zege bo e ma tesin ga mo jre ni e no jro ṣigba e ma mo nko de ro hinwele ache pompo ton pata ni gle to yin ko Jesu to me ye ni taide agbon ifuda na gigbo to ni de son gbeto le pupo akaji na ma ye ni sigan mo jroje na ro idinwe mo mo ho gbeton lo yi gigwe na yin ko to lo me aba mi do ndo we na jre dagbe ya na mi hinu mi ni inu ko to asan lo me na gigo to e chero mo baba to Jesu Christi Nazareth ton sin ko mi ho dete ni che me wana eyan se holo we dona na we nvewe ma he na de we chowlo ma dona we betole e to din Nugbo na yun ntoli jre me mi te ni jre he nde pepe ngan jo to were pepe nu mi mo do akun ma hwe e fun e so susu deji eyin nde boto ai ha mi ton le drakpon bo ho kan mi o mi ene utu mi no hola mi de do Christi mi no hola mi de do jiwe we me ene utu holo mi ma hena mi de cholo mi ma ni donana
mẹdevole eso yi wedevole mi ndodo chebo so yi ndodo medaho mi ton Kristi Jesu ton mi donano mavo kakado yi to Jesu si come